Allah Rabbul Alamin. Sekalian ini kira-kira masa, sekalian ini kontrol reptan. Ayah buat di menggelau manisana sabu kisah Allah. Sus kami runak demi punalaman kami Allah kaya kepaka. Duduk nami sang gaya derbaib. Susah nulung pamana. Malah aku malu mana ridin kaya mana buang na kami ang makabuti. Lagi po nga mga semua usaha kaya po na kami. Nah, kenapa udah makabaling sa Manila ini kami akabaling ako ron ma'am. Malumiat. Na dia ako si makasun. Nayab sa kami wala na tukas mo ako si nayakap na dalo ng para sa agama. Allah. Nah, sus kami ron pa manay sa dito malapit pinalaman kami po. Sa kanapit sa ito musang kuwa. Adi misari mga masjid saya. Ipo nga karigtan ko mga pagtan mga Muslim, mga tao sa dunia. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na bigyan mana iya, idza ra'aita ar-rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman, udina fashhadu alaihi bil iman. Dia kapten dia ada yang kapten yang apa lagi ya? Idza ra'aita ar-rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Kira tibu Nabi yang lain kasih tahu. Amin tibu bukan sumong sama masjid. Ana ba ini run sumyong aba mata run sumyagun. Amin tibu bukan sumong. Ayah ini sungian nasibnya suwalla. Ibu bulan yan sumana kaya na sang kutu masjid. Nasaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adna perhatian ini, suksingga adna perhatian. Kagit tigian nabi tiru Allah. Innama ya'mur masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Mata-mata na yang buagi makatinutan sa mga masjid Allah. Muka ya'mur na ayan dulu. Nantinya di banggelbek akam boleh aku pas. Nama punggelbek yang penakan gelbek aku mga gelbek apatut aku gelbek ang usul de masjid. Nah, ayat buat ibu utama lulasan na mga mukmin na mga berasing mga berasang goyang mga berajakat ada ay kelikiran at warwag ay buhay kelikiran at swag isuksiyan wallah ya buwa wakatanus ko mga masjid. Kung di kambiong na usukap Google bagapos tabusul din mana ini bangunan na mga mukmin. Mga mukmin ada ikil-kira na rokwang. Yung gaya iman, yung gaya paratil. At yari matanong, agusuka din yung mga Muslim, apian tunad na kapit. Kenapa nayaw wabisudan surangan? Mga ulama. Kapiyag gayon na yung nanulawa ng mga ulama. Agusu mga tawa merat kaya. Ngaya katiru adisya di tiru na ayaw buhay. Dimupiatan sa dunia na sampay sa luwa na mauri. Suka paratyatan siku Allah. Iingulalan tanong sumay tumalasugan yan. Siku sundaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di na sumiyang kasayan. At pias dibtiblig daw na ganyan na sasangka.
Dan wana muslim apia tunay pitian na terimayan aging gaya mumin yung gaya pagtaw. O kabubulwiran ng mga mumin na ayaw itong piran na makurik suparatya si kusunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bielo yung Allah asangkot o kamapian mo mga mumin, mga muslim sang kaya dunia na ayamala nasalo mo na mauriyang kaya kaumpiya iko paratya kakurik o paratya o papakabubir ayamat lub upisyo katawan na makabubir su paratya gumakurik makabubir araks akurik kagiyay hirap manaribat su bilbok nanamaluwan sumasa na ang kutuan yung bilbok sa keparulinya ng kutuan mau bilbok nakagiya din yang keunga subut keungan yang kakagya takin buka mariribat na tanturaktan mamatlog sa sekat nuwaga mga kaya sahih aparatya sahih aapili urik aparatya yung gaya aparatya ya bisa sangkutun so kamapian mga muslim na pamumugay na yaw wag nabalang mo na tao na anak paratya niya ayak kadaglang kumataw apyak ka mana-mana mar na di berarti mana-mana mar kan mati gua tanang kaya kadaglang kumataw na di berarti wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin nanti wallahu kadaglang kumataw bapyak ka mana-mana mar basiran kubel ya mga na upang makay na yung kasamata ka pala, na upang makayataw sa niya Pilipinas. Na 80 milyon, di berat buaya. Na maximize ang kakaya po mga Muslim na 2 milyon. Ayan yan mana ng kutwa, 70 na 8 milyon na balen kapya. Ya kahit ito sumirat ito. Natikman wala. Tikman Allah pantag ko mga mukmin. Yung kaya mga mukmin na ayak man ang kadaklangiran na mga pananakutok. Mga mukmin din na uwid ng kutwap kababalwin niya na mukmin na di pundi manak. Mana-mana marka na sa mga tao na disiran kabalwi alamon mga mukmin. Nasuk man sumya maratyaya nayap man ang kadaglan na di man ako mana niyan naburi man udi na marsik dilimpi wang kutua paratyaya kada ba di mapaparatya ugit na dilimpi upama kaburing na buring ng kutua paratyaya niyan agyang kutua buring na sakala ang tawara kaito yan nagito mambuli karani abu kawatan si isang kutua kamapian adi peluban mga mukmin kagiya ya buat timpia sa dunia mulia gawin na kurek aparatnya wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun dati wallah apa aparatnya ya kadang langkiran kau sumia kadang na mana-mana marakana di berat ya nang kayak mana ya maratnya ya nadap mana ti wallah apa aparatnya ran anun tanah mana ko na yan mana na ketinis ang kutwa mga tao alin ang iparatya di pagka gagag ang kutwa di pagka gagag ang kutwa kapasang udi na libid begerang kutwa paratya sa kagamitan yan kumapya sabot kung yang kadang-kadang mga karibatan hindi na miyak kadang-kadang mga paawi kung kamu mukmin ko mga mukmin adiran ke kamu agil kaya kamapian sa dunia nayas ay malak nasisal mo na mo wait na alhamdulillah kamanga tawaya apya may ito gibo ka pang-improbo nabigan mo Allah sa paratya pamumugian mo pagilay niyan wanta indiritan niyan kenapa nubatan waya kapasang antay makaptiroon sa guni o dapat adna wala na guni ang kaya pagpalayang wala ya Allah bulu akong kaya marana wa muslim naman
uhid naswallah nagpunala matingkang kabirui kanian asi kanian piak hambut ko ama ka wina ka ina ka agu pagtaw andeng na mapaparatiya ayayrar kay ni tuong ayayrar kay ni puyapoy ayayrar kay ni pangdaw na paratiya hasar ka di ka maribat na unyuswallah na yan na bugulus ka na sa kamapian sa dunia na mala na salungan mo kumpir na kasunong kutua kafir gaya mga balatan sa kapulingin damambunan pagpalayat diyan na ya Allah nakapira kung isa ko itong bawata ugit na sunil suwag na ini baya-baya biluy kanya na muslim audi karibat kahit taros ka din na yan nabubulus ka na sa surga nagyaya na biluy niya na yung kapir alang-alang agoya ka nilidin na taman sa matay na dinyan din ketul tulalala kagiro ini bawata agoya ini tuungon agoya ini pakalayan agoya kinay niya nakapulintaw kapir naik kalaan bila ni hasang ko tuwa pamakalalan nang ko tuwa lalan kusungan narong kay ni butan Allah na ang ko tuwa isa narong yan ni butan sang ko tuwa mawatang kulalan nas kana asar kadiga suwilay na makapaduggan dito na kupnian lubaw anday lalan ayap na ituturo ng mga tao akya gumawa niyan na diyem din mato nang ko tuwa kulalan ay kalamit ko nalamat ng sitwa pamumugayan ng Allah di kagagaw man sa iba mga parataya o di biwag na sa inyo walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin o kabaya o Allah na kabalo niyan manarela ng mga mu'min ang gaya pitiro yan apiak ka manamar na didimpurat niya na kabayaw kadnan ka na kebaluin niya na kalang mananan na lang dunia marat niya afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin na inusak ka bangkagketegel sumangat tau sa taman sa beluy sira ng mga mu'min ayaw mga nauto na dahil sa buat tau abad nakapasan yan ang beluy yang mu'min udi begiwag na sa inyo abaluin niya na mu'min na inukadin po na laman askanat yago niyan supo-supo ka sa parat niya agibo ka po improbaw na ayan na bulos ka na so kamapyan yang gaya parat niya ini buwirap ka ng wako na yazidu yang pus dah sa makapurok-purok na dah sa makapurok innal imana la yakhluqu kama yakhluqu thawbul halik mata natiku Nabi sallallahu alaihi wasallam agian kaya parat dia yang natitut na pagkarunod sa lagi luka pagkarunod ang kaya tigar na pagkarunod ang kaya tigar sa lagi dimang putus so parat dia yang tiago wala mong puso ka pagkarunod ka na atid manayiru Nabi sallallahu alaihi wasallam yuto'y sabab atid Nabi sallallahu alaihi wasallam o mga padakatiroyan ajadidu imanam jadidu imanakum berbunyi so paratien kagiyang na paratien namulog dira ang kanana paratien na kerunot sa lagi duga kerunot unditar nang gulbakan niyo ang berbunyi ko paratien jadidu iman kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah dig mana yang kutwa mga sahabat hay Rasulullah na antu na yukit ande manaya ikapung berbunyi ko paratien antu na yukit agyang kaya paratien yang kerunot na dia mili ikam berbunyi tigmanu Nabi sallallahu alaihi wasallam akfiru min qawli la ilaha illallah faqad daklani usudikan tirwa kam bitira la ilaha illallah faqad daklani usudikan bitira la ilaha illallah akfiru min qawli la ilaha illallah faqad daklani usudikan tirwa la ilaha illallah dia gaya katiru Nabi faqad daklani usudikan tirwa la ilaha illallah. Nak kenapa ini taman seasar kami rawatib? Ini tolong kau saya suka rawatib na yang abu bergau. Nak kenapa gina ni mapi pikir sana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gina ni taman? Pedun dinanan ang kana kirawatib pedun. Kau pedana ko jikar apa puluh atatu.
Wina kena baya mana ini na sangka lagi duduk. Namanya kiro asam yang awal dulu na tiga ada unana yang namanya katiru la ilaha illallah. Aku berusu para tiap. Kena begitu malah mati pikir. Ayat itu mati pikir na sokapun bicara aku la ilaha illallah. Akthiru min qawli la ilaha illallah. Pakan doklani wadikan bicara aku la ilaha illallah. Kaani ukasabuti wa tunai sesan sangkana la ilaha illallah. Antu na isusan sangkana la ilaha illallah. Sakiat tiruan Nabi. Ayah ayuhan nas. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai mga tao. Nabi tiarani yung tiruan yung la ilaha illallah. Apa kada ukur? Itu rupiah. Napa kada kalian adikan bicara aku la ilaha illallah. Adi imbu-imbu para tiaya. Kenapa taman sasara mirawati? Kapung pikiran. Dia enggak yang mengetahui. Nah isa karibetaniran. Nah salah kawa bikiran. May tuan ikam bikiran tanto la ilaha illallah. Bu mangaraya kung nagira lagi dia nabi untuk tinua lagi dia. Ugi na sisa walay na aya bikiran na sa telebisyon. Aya bikiran na giyo padir. Aya bikiran na giyo kaya mga dalam. So miya nga ila yung mga tao. Aya bicara sa walay na mga salakaw. Ito na ba bicara? La ilaha illallah. So mga bula-bulakan na ba aya bicara na la ilaha illallah. So mga trak, mga pamagdayron sa mga tao na ba aya bicara na la ilaha illallah. Adi di ka punang kotwa masusuay grispo kamal adi di ka bicara mga tao. Adi sudiran di ka bicara o ini sukiran wallah. Ang bicara ni la ilaha illallah. Mikir ani sudah ilaha illallah akan mengadu. Mikir ani sudah ilaha illallah akan berbisu para tian. Jadi dia pun mikir apa? Kenapa yang mana yang ada beli ni yang rawat ibn Usair? Kami yang ada laut tu yang akan dibeli. Wida kena berutaman. Kaya ayam mana untuk nam pikiran kan kasamuti. Kagina la ilaha illallah turuani pikiran juga turun biar kan. Mga antunain dudun. Aw pamakamang lola na yung mga tao. Mga antunay sabab. Ang la ilaha illallah pikir Rasulullah. Na itimpian na ino ay itimpian. Agiyan na mga tao ay kung bunda yung mga tao. Kung nakasasumagot na itimpian sa la ilaha illallah. Na hindi rawat inyo. Na hindi berdiyam sa pasbiya taman ko na butaman ro. Na hindi rawat inyo ng kaya la ilaha illallah. Hindi mo alin. Hindi itimpian. Anto na mga layo. Mga pagnasasasan. Au pama kakasabuti yung mga taong bilbong niran. Nagkutuman kasiran na pagkadayog siran. Nagwento na mga layo kisisan adang bilbong ang mga tao. Ada tiran ma daniya siran mambumitulun sa kambuliran ng mga mukmin na makadulog. So mga ulama sa tawhid. Nagtiran man niya la ilaha illallah. Na lahu ruknan, laha ruknan. Buntima na rukniya. Rukun. Upama kagubiraw tanwa adna rukun agama Islam. Adna rukun para tiaya na sumampu la ilaha illallah na adna rukun yan ay ultiman. Kau upakatan niya kung mga ulama sa tawhid. Tira na rukun ay tiro na rukun. Rukun na tigtanong. Na kinang-kinanglan akang gulawlan yan. Na hindi maggulawlan ang ilang ang buto. Gelbo. Di pakatindig. Di mga tumendigang ko to gelbo. Upama kalagi na biya pusti. Na ayaro ka ng kanana pusti ng ko to akyat tagwirun sa foundation na mabuto. Ayaro ka ng kayawalay na biyang kaya kaya panawirun sa mga bubugra pusti. Apya nga foundationan sa mga bubug. Agyo to'y makaroon. Sampai yang apa attitude juga kaya beberapa. Dia unang kaya la ilaha illallah na duti man aruknya. Malam budaya kan udah mga pagri ka duti man. Pagdayron na nafyun, hindi na kan nafi. Ikadua na itbatun, hindi na al-itbat. Nafyun wa itbatun. Negation and affirmation. Negation and affirmation. Kasangka agu kapaka tigna. Kasangka agu kapaka tigna.
Sengkaka na orianian na pakatik na angkang kutuak kinangala na makatik. Dito ko window ang kutuak kagirong ka la ilaha di na Tuhan. Ayamana niyan na inindaw ka niya na sangka ang kasulang na pengin Tuhan. Di na pengin Tuhan. Di subarahela, sudi mangin Tuhan sa barahela terus atur anungan ulan di na Tuhan. Di na Tuhan. Sangka ada. Sangka illallah. Nagungkap bakat kita sukay si Isawa. Upama kapan na buhay. Na ududang keadaan sundulu. Nagungong buta gua sundulu. Kanan mata gua itu. Bagaimana yung mga ulama? At-takhalli kabla at-tahalli. Sukanda pamakan gitar sukanda nagkiuna adi sukasulod. Ayan yan mana? Na upama kami akan ibarat sunditar na ka, ya getingan na sa mga piragawin, ya bomba ya ka, ya rembis. Nagkiw na sukanda na ubuso kasulot ako bag. Inukuan wayak kay layon. Na inatingan kan at yaburingan. Na sulut ka sa bag, na iniguntur ka ubin, na doon ka dinenday. Kaya ka pilir ka mga tao na abnormal. Taman sa tira butang siya yan. Ya ka palapi-lapi siya ng bud. Deni na siulog yan. Na ayak ko na rokan la ilaha illallah. Na siyang kakao pa makanditar na maganda keadaan. Na hung kabusulot ako. Hung kabusulot sa bud. Ayaman o. Na siyang ka sulang-ulangwan abakasubar ko kay say sa wagma. Say ko kapsimbaon na say ko kapsimbaon. Ako say ko kababaloy niya na Tuhan at kirip kubitikan. Kirip ko hukuman, kirip ko kadato. Nasangka ang kasulangan at pagkasubar ko kay sa isang wagma. Nalalakan ako so kay sa isang wagma. As kanyang buhi Allah yang ada. As kanyang buhi Allah punimatay. As kanyang buhi Allah pumuyang. As kanyang buhi Allah pumugay sa rizki. Sebab ko kadato, ginsing ko kadato. Magay raka sa kamapyaan, ginsing raka ko kamapyaan. Kirip ko Quran, kirip ko balas, kirip ko bitikan ipugintang. Sekalian ada salam. La ilaha upama kabaso at tuguan sa gatas. Na den na bubus na kuan na ibaya. Illallah na tagunun so kay sa isawalla tagunun na gatas ay. Kau punang kaya gatas, upunang kaya gatas at tugun ka ko baso. Na mapapanwa baso ayan at tiyago kong sugatas na malapay sugatas. Nakikisang ka kelibugan na iganan. Adi sundagin kaya gatas kaya sisandai. Ngaya puso kami papanahon so bubaya ko dunia, bubaya ko lang wanap kebubayaan. Kapa katipo, kapa kasni, kapa magenta, kapa nakoto. Di katitiman ko yakin si la ilaha illallah na angkat-angkat ko puso ka na samping daw so kay si isa Allah subhanahu wa ta'ala. Kiyo na so kagba o pamakakambalay, nagungabumbalay siya. Kiyo na so kanda o pamakanditar, nagungabunsunod na subag. Kiyo na so kasangka ako tagot, kasangka ako ang wala po kasubar, si la ilaha illallah, na bubu may sisa, bubu matangkot so kay sa isa Allah. Yung dimana ang kutakatulu Allah, famay yakfur bintawuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, lam fisama lah. Sadin sa tawa, ungkir niyan sa tawa, taples niyan sa tawa, sangka niyan sa tawa. Wa yu'min billah, na paratian niyan sa Allah, sangka niyan sa pagkasubar ko kay sa Allah, na paratian niyan sa kay sa Allah. Wa yu'min billah. Famay yakfur bintawud, sa tawang kerniyan sa tawud, la ilaha illallah wa yu'min billah, paratian niyan sa Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, na sebenarnya kakapat sa tangkay magbeut ada kakirutian. Mana niyan na sebenarnya gitu ya korek, gitu yang beli paratian niyan na paratian ya sedel saning-saningin. Ungkirin sa tawud. Isan biyun so titwa kateman umana la ilaha illallah gidi tanu didiru na yakin ko kalimat la ilaha illallah.
Dia kaya masuk sopak tautan. Tapi ya, setan dia malah dikira sehingga tak. Cuma ni orang sampul. Anda bayar mana dia ketika turun nak bawa mapi hadis kan. Ayat itu na ibu sirahkan waya ilmu waya si kuagama. Ayat itu kau bahagia karena tanur sasabuta ambil bektanu apa mengubah tanu katan tunian. Lagi ya pengiru tanu naik tinggi biaya na pilih tanu dan tanu tinggi. Pemakaman rumah sakit tangan pulang tanahnya nak tahu bayar mana dia nak tiru aku sangkan rumah sakit. Undang usah minda dah undang buat sungguh musik nak buat sakit tamu sekarang anak oni orang itu apa itu dari gue kan apa gelap macam dari gue masya Allah. Nah, malu bahasa kita, malu yang bahasa bela yang ini. Jadi pemanah kita nuk tirun. Nah, ulun tanu sanggaya masatan. Si kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat. Dia akan 20 aku telur aku. Nah, lawan ragu aku kita. Nah, dia ada, dia limpi 20 aku telur aku. Nah, dia limpi surat itu. Kiutu sunabi ya pikir yang kumata aku la ilaha illallah. Namanya ilai mata kapala. Dia sukses di dunia. Apa yang tu nak tahu? Nak piarat dia ni, nak daulah ni, nak sukses pula mama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafir tiga per, na per tiene dinno na nian, asaksis pula masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agian ko to tarot to gunakan di ruang aku kapintaw. Ko Koreano miya kanay kan numbaga to seragu nada nabi. Namin di ruang kan mga tao. Ko miya siran sa haram, suminim basiran sa berhula. Mininom siran sa pakabereg, langun na kalalalungan. Ay noong pagubay na nga kalalalungan ni mato. Giyu tu nak tiada dan siapa boleh so manusia, nak tiada dan siapa boleh so bebel, ini sesuai dan siapa ngangyaban. Namanya akan 20 aku tunur aku nabi tu. Ino tu mangalayo, giyu tu nabi tu biasa namanya akan lebih 20 ragu. Nah dia namanya kawalu ratus ragu, na pisibutin. Salah ilaha illallah nabi tu biasa. Bagi yang ketua Allah atau miya bangkiran, ya banganian siran. Nama pasamu tua Allah, lagi na salah kawa Allah di bagudap. Waliyadu billah. Yutu Allah tuaniran ada di benang kaya. Kamu beluitan mampu mga mukminat tuanian suami. Bersalah kau su sunnairan, bersalah kau su Rasulullah iran. Yutu su Rasulullah iran. Rasulullah tan mampiman. Bersalah kau su kitabiran, Quran iran. Nasalah kau ya Quran. Dia ya su Quran. Agi itu su Quran iran. Bersalah kawai kiblat, angaya kiblat dan nasalah kawai tak kiblat niran. Dia ya so kiblat tak kiblat nu Rasulullah semua sahabat. Na 20 tahun na ini tumpir. Bang kaya la ilaha illallah di tanun itirun nasalah kawai la ilaha illallah. Nang kutu la ilaha illallah iran nasalah kawai la ilaha illallah. Dia so la ilaha illallah iran gitu. Dendam dia. Bagatus apa situ na dendam dia. Wallahu a'lam. Na ayat kucing. Ayat tanu kecek kilai na antuna manglayo imbidan akining bulalan tanu la ilaha illallah agusukining bulalan niran la ilaha illallah asiran namaga namasana ini tumupiran na dia ya na miya manik sa miya kawal ko tusragun na dairan ka dairan tumupian nagi tiyak na maluk ba sakit apakah tanaratan si malan tadi tiro sa ginota apakah kumpiran tan Siapa masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat kan budirno. Ayat kan budintau. Nah, baiklah. Udah na mga kabain, hindi kaluksan. Ibarat ng bawat ano Huza'a, bawat ano Katiras, bawat ano Tamim, bawat ano Salim, bawatan. O mani sa kaluks. Nah sungaran nga puwiran ako pangangaran niran na miya berembet ang kutay sa kalos na adnaw luwan niya Zaim adnaw luwan ko sa kalos na adnaw kita kapudintaw niya na tarik ibina na buwig majalan
So mangkusui sakaloks na adin mampu zahimiran, adna zahim, ad mampu uluaniran, adna tarik tibaguig paliran upang makasiratan o ipidin tawiran. Lagi dito to so piti kaloksan na umani sakaloks na adna o kita kapurin taon yan, apin bibitira yaniran. Ikaw kung pasiran ko kapudin tawiran. Nabiyag man ang kutwa piloks, kung mga uluang ko piloks, na ang kutwa mga uluan, nasiram ko man yung bibitira na ang kutwa kubitira ang kiran, na dito'y kumpungan o kapudin, dito'y central form of government. Dito'y kapudin daw ang kutwa pagka. Miyakaw ang kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini turun ang Quran. Dia yang kumangataw. Miyaw pare ang mga kawan. Mini kebintawai dia yang butuh Muhammad dia nak isuat air budi. Ibarat gue. Ini nak itu na nabi tu. Na ada mini kali. Mani ada betian dia nak Quran itu. Nabi yang pare kaya na mga tao na. Miyaw pare ka mga tao ya. Kaya ba natin, namutay sa kaloks, namutay sa kira, naspiyak at niya siya kito. Miyaw bigla sa sukay sa isira. Miyaw bigla sa sukari tibira. Dia mamutay sa kaloks, namutay sa upiyak at niya siya kito na. Miyaw budi ko tawa ya. Miyaw karami daraw. Muhammad aginan suwata iluan. Ito na nga miyaw suwaya na ba niya bitiru na. Bitiru yan na sa wati. Miyaw pare ka mga tawa ya. Upama ka na malailalag po pamilya, ibarat po yan. Pagkumutang po pamilya, sama mapikap pamimikiran. Ini sampai rin ito. Butawan niya ko ni urunangin, pamaguya. Ay man to, butawan niya ko ni urunangin sa kanisumun. Lalo nga nanawat tayo, niya ako pa rin sa kaya pagtaw. Ito na nga din yan di panaro. At yung pa man ang buber niya so kay Sesa, nabagay Sesa niya na kaya miya ka daw nakalatuan. Nabagay niya na tuwan ng Sesa, kaya pa niya ni tuwan daro na tuwan na digilay. Budaw niya ko niya rin sa kanisumun. Siungan niya ni Barat Sunabi sallallahu alaihi wasallam. Niya kau mau. Nah Sunabi na mawang na mama. Diru na kesanangan takam bilang kaya niya di diru na katiruan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia bunyi diru abang siapa yang ginoanian. Ada mana di diru na wahyu. Tidak kamu mau ngang nama. Nah dia kaya mata bersama mata. Nama kami bicara siram na dumi. Kesulitan aku soyat sangkut wa mga atir na dia kegedemian na benar yang di dunia ini. Nah, apa yang kamu tidak biasa gino asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Bibisyok siyang usukay sa Allah. Saka na usukay asubawa. Nami beto pamilya dia nandi kalang ko ni ramna tina miyasali nagisi Muhammad. Miyasali nagisi Idris upama Idris yang arane. Miyasali nagile ni manar yang miyasoya gini kami ako mana. Salah kawang ang kulit. Kami ako makira na tina maka. Geraknya na siya gini. Mungkot tuwa din yan diterun na digas waktu. Mungkot tuwa din yan diterun na benar. Hei, para tiyan niyo waki kasih yakin na benar nabi. Para tiyan niyo waki ang tuwa diterun niya tingto kag duty. So sa kanun na para tiyan. Ini sabutian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Napuun sang putwa kini sabut niyan. Kaya saksi niyan. Sama tamata na dinat Tuhan arwar Allah. Nagumata na su Muhammad na su Allah. Napuun sang putwa kaya tiruan niyan. Nagdinintas yan, piutulian. Tipudian, susumpatian, sangkay. Apiloks akasusumpatan nun. Na sumiyong kusunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalagi din mo ito ang masuswayan. O manigumira wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na ndoon yan, luwas niya ng utwak. Kabubalawin niya ng bawatan o Salim, bawatan o Hajraj, bawatan. Taritibiran raw kasomong o sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adi niya saya pekaranan su kabata-bata. Di niya saya pekaranan su tamu.
Ini yang saya bakaran suka begini. Ini yang saya bakaran suka diginawai. Apa nama na ginawai niyan? Nakiyagunatan yan. So mga luksyan. So pagkumutan yan. Naasar ka makasum. Usunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito'y sabab. Ating manayaw Nabi. Ayaw masumasa. Tugulintan wa sa Madinah. Tugulintan sa Madinah. Kalitan si pakaguang kay berat. Na adnawata. Aginatan yan. Sida yan ako siya mga yan. Adna ama aginatan yan. Si pamilya niya ako si karuman yan. Adna ina aginatan yan. Si karuman yan na mama. Ako si mga tayan. Ginataniran so tamukiran. Ginataniran so ilo dami. Inimbota siranon. Ang dulu so kawiyaganiran. So yung siran sa Madinah. Lawas ko miyak siran. Dadi na piyakarniran sang kutwa kasumiran. O sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam manganin ako manganganin. Amang alay yarga sisa din kayan niya. Nanti kaginaw niya na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nagtipdiyan piyoktorian sosompat yan kung berang-berang ang kasosompatan na ukit-ukit. Kasomyong kusunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agi di talo di tiru na yung piasa dunia na sampai sa mga namawin. Anak ketu nakasa atau sahabat. Ini sabutian la ilaha illallah. Urianian naruh utaman. La ilaha illallah na urianian nan cuma sang utama ngapdian. Deu. Andi kaginaw niya na la ilaha illallah na sino ko Nabi. O sang utakiat tiruan niya. Na upama ka alas iti. Na dia kaya alas iti yang ano nga na Sabto, gagawin ng Sabto. Na po saya na tipdi ng utwa sumpatian kung berang-berang kasusumpatan. Kasi sumimpat ko sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikopertan nurunarkan dia kan itu na malutan saya bisa kita. Dia di mana na nagi yakin. Ay tanong ko kaya guna tu na yakin la ilaha illallah itu dia. Siya kanuna iba uta ba sa umapa dia siya na mala ditiru sa Ginoo. Na ba di maana na sotya una sa kanuna bulingkan. Aya na ditiru na yatan tulad na sudat din. Sang kaya kita dura Rasulullah di pa Abu Bilal. Siya kanuna ini sabutan la ilaha illallah. Ayat tadna kiya pakaswa mamimikiran na ini sabutan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya bukit tubian la ilaha illallah. Nawin. Pamaka nasionalista parti, nalidir na nasionalista parti, itu mali. Pamaka pinipilabon, nalidir na pinipilabon. Now pamaka ang buwatan ni alanaw, 15 alos. Nayan na tarit tibagwigma, yan naso tarit tibagwigma umbotan walnaw, 15 alos. Napangiraw din na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nawin na misusumpat. Dalayan na bitikan yan na subitikan. Ang kutwa kasusumpatan nun apilos. Jadi gini masusuayan. Tabir-tabiratan. Kaya ayan yung pamumuraw siyang kepwa. Namakaw masa masjid na la ilaha illallah. Namakaw masaliw. Napilipila ba? Ibarat gue. Namakaw masa masjid na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama kaum masyarakat nasionalis dapat malu ni orang yang gede-gede tu ni kalau ide dia nak usul sang putra masa Rasulullah Abu Miraw la ilaha illallah na lamun san na piu tu dia sumiung sampai sunnah Nabi dunia numpakar nasu kamu dunia numpakar nasu kamu beta-beta suka begini mia danan lamun asar ka makasum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah sama sekali Muhammadur Rasulullah. Makaliw saga ka wakasusubagan. Kusuit man na may kamagurip la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makaliw man saga ka man nakasusubagan. Di masusuayan. Napaka o ba makaitulad ka? Tabir. Dia itulah dia nama susuatan. Kana ba ya ba man na ba kusutin nas kadugurin. Dia kapigin tautan. Baluintan wang kaya imam agi pun gawang Rasulullah ibarat baluintan wang kaya imam agi ya Rasulullah ibarat buaya baluintan wang bu ang kaya
masuk suasan. Belum inta nama busi Iskudiru ibarat buaya, ibarat aja. Belum inta nama busi Iskudiru, si Grispo, agina si Kia Budia, agina si Kia Abu Lahab. Ini batin. Upama kakana bagianan si Kia Abu Lahab penggong-gong, nak tawa. Upama membuang gaya imam, nak kena bagi penggong-gong Rasulullah nak tawa. Upama kakana bagi penggong-gong mga sahabat, kaya muntun siya, nak kaya penggong-gong mga sahabat nga na di siya imam ragu. Dia yang mapi aku pagtaw, mapipili ko pagtawa kaya pisil siya ng Rasulullah basta may lain ka, asumin sa masjid, nagdipin niya maratya. Nagiya yang mapi ako pagtaw, nabayan niya mga mga pagalitan sa niyo na mga rarata. Uwid na, dia yang kasasaksian ka, dia mapi ako pagtaw, gusto mga tao lagi dia pisukunin. Katiw dia mapi ang kaya muntun siya mamaramaw sa masjid. Natiyaya mapi ang yung puto din sa masjid. Nagyayay penggawa-gawa nanti mga pagari ako mga sahabat ini pati. Dia sa Rasulullah, dia sa penggawa-gawa ko mga sahabat. Naginan mga Abu Grispo, naginan sa Abu Jahal, ginan sa Abu Lahab, ginan sa Abu Sufyan, sampai dia apa mag-Islam. Banda lagi dia nama kebudan dia. Nama niya. Siya kayo ito panganunan na penggawa-gawa ko mga sahabat. Dito penggawa-gawa ko sahabat. Nah iman ko asar na sumiyong saya sangaya 5 minuto sa sangguya nga munot ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na lumini umat siya dalabay na munot kaya budiya. Mata lagi, nabigito na din yan. Pamakalat na magurib na kumyaswip masama sa tama sa isa na munot mga ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na lumini uman na minginap siya din sa tunay suwan yan na ayamala, na sopan na buntaman yan na sirap man kaya budihan si Iskudiru na yan kaya tanaliman yan at hindi mabuhay si Iskudiru tayo mga iwe at di po kong piyaratan dito siya budihan sa mo nasuti suwag na nakararos na ka ng ukap kudintaw ano ka mataan mga pagariya kagina ni Budali. Penggiraw tanong na la ilaha illallah na huwag nadat tanong punasa ang butwa kisusumpat tanong kung berang-berang ang kasusumpatan rakatanong makabubuling sang butwa la ilaha illallah kan na upama kaumaning kasakasakit siya ka na yung mala ditiwa sa Ginoo magdipidiyaw ko kanong mga pagari baluin tanong magiya sumusa nagyuto super out baluin kan wagi Yesu Ibrahim nagiutos na naman at sumiyong siya sa 5 minutos 10 minutos namunot ko Musa na sumiyong luminiro sa pirang oras namunot ko Firaun kaya pa kayo ito Muslim tigubiyang ito Muslim sumiyong siya sa 10 minutos namunot ko Ibrahim na luminiw sa 5 oras namunot ko naman kapag ito Muslim abdo ko biya nasi kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na wad na mato nakasakat na ubo sahaba guminira wala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah na uriyan yan na may lain kapman namunot kaya budihan na diutus to ini suratul Quran na tama sa bangkit na kebatia au man kad mabatia sa munafik na diutus sira Allah diutus ang kutua mga munafik apuno to Rasulullah apuno to masyarakat diwa na makatukaw ka na duduk magyabudihan duduk magyabudihan na diutus ini suratul Quran sa dayo man to di manasati man surah ayat dengaran yan na suratul munafiqun diutus ini suratul Rasulullah mga munafik sa kutua wal'iyadu billah suti suwagda ditanudin kebabayaan namu kenabatan mapipikir abu titudin akabayatan so kasuatan tanong kuwata ugid nagiw tuba ditanong kinang kalad na mga gilbak tanong apong gawang-gawang naman mo ugil baka munafik kenabatan mga munafik winan ba mga gilbak tanong apong gawang-gawang ugil baka munafik gilbak tanong apong gawang-gawang ugil baka Abubakar nanaan ba gilbak tanong apong gawang-gawang ugil baka munafik diutuang utua ditanong biasa paratnya ini kan digetiman innal ladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun
Mata na tigualla sunya marat ya ada ini semburiran na halalalungan. Kapan ako to? Nasira ni mga pembagian ko tidwa aman kalilitan. Wa muhtadun na usira ni mga kudusong. Mana niyan ayaskat tanu agama ayaskat niya tanu aparat ya. Na mabugla parat ya raksa korek. Perfect. Saddidu wa qaribu wa nabi. Perfect kan yung suka pagagama ko sunnaw nabi. Paano man naman yung perfect? Na adin sana di keparo kadidin ke perfect. Saddidu perfect kan yung wa qaribu. Nang ada binung kegaga kadidin keparo kumasa. Na perlu ba yung saw kiti maximize yung kegaga niyo makarani kan ko. Bakit gimana yung suka pasan yung sama kaubay kan ko sunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubadi kegaga. Aya din amin bulan nasudin su original pakasal ang kutwa sunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yung bisa lugarang kaya agama. Kasasakatan narkano agama sugal baka tulabus. Sasakatan narkano agama sugal baka amisungkal. O sunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung kaya dunia, agusto madadala mo na mga lima. Na ayaw buwag kaya dinasa. Na anak ka mausar. Kagis ka na. Pakapunggal bakang ka. Sa kabatun sa kababawan. Ipamayan bigukay sa isaw wala kang bulalan ng sunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam. Dito ko ni mana ang utak niya niyan. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Mata nas kami at tikul na biyo yang kaya kagu dunia para hiusan ng kaya dunia para kanwa mga tao. Inunto linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kagin tikul at tindaw nami, tupungan nami, pagilay nami, periksa nami. Antawa kirani ahsanu amala. Titu iimpidan. Superlatif degree yang untuk aksan. Di nalawan yan, abib-bib-bib na bilbo. Amal. Ay sesekatan rekana amal adibnaw na niya na lingalinganan sa indon. Lingalinganan sa okay, kapaka sunudian si kusunna. Yung kutu ayat katiyan. Akhalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inat niyan suka patay. Agu suka uyag-uyag. Inok tanwaya betay ko na mawuyag-uyag tanwi manto. Katat tepengang kano, titindong kano, pagilay kano, wantawono ni ahsanu amala. Titu-titu pagimpidan yan. Suka punggil bukan yan santay agama. Tigma ni Fudail bin Iyad. Ayaw mana aksan. Na akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Etiya naman nga na iimpidan na galbab. Na pitu mana na kapag ikhlas. Agu pitu mana na korek kusundaw nabi sallallahu alaihi wasallam. Ino kayo ni aad na, awin sisayang kaya mga limo, amit pagandisan ka, agiyat titindong kau. Ino mga leo, kaya kapag malaka, na titu-titu kapag ikhlas adid na misa sa ugon. Ayak kayo ukitian na titu-titu agiyot din supa kasala yung kikigiyon ng nabi sallallahu alaihi wasallam. Sige kung salungan na mauri, mamin fi'la, din na gulbang, wa insyawra, apyak ni kayo yan, illa wa yung saru dayawanan, inunta na kuyatan sa duit di mana kita budi na duit di mana pakaisu salungan na mauri. May tumalay kung gulbang ng mga tao, na kuyat ng sudua pakaisu. 5, wa kaifa. 5, wa kaifa. Makaw makasalungan na mauri na ipagisir ka kung pinggulbang ka. 5, fa'alta. Inong kau to pinggulbang ka. Nalaman na kepikir kasimbang na palayan ng ribat. Inuntang, ayaw buwa korek. Na ayaw buwa kiyang gulbang ako na suwa-suwa tatarotop sa ikuwan mo. Kaifa fa'alta. Ikan buwa pa kayo na inong kau to. Antunan yung kita kining bulalan na kau. Nalaman pa na kepikir kasimbang gagawin kita. Na palayan ng ribat. Ayaw buwa korek. Na ala sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ining bulalan na kan sa ikusunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam. Min beliau itu asyaratu nawa na beliau kaya katirimaon. Natuyo na busa suwat ko Allah. Tipu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kung may tumala, masulan mapayag. Punggil ba ka ng mukmin? Saan kaya kapigintaw niyan? Asan siyasan? So katulumpiya sa dunia. Kaya buhay tulumpiya tanong sa dunia. Nasampay. Sa aluwa na mauri. Naparakyat tanong sa Allah kapag ikhlas. Si ukit itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahada wa sallallahu ala Muhammad. وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.